app tugiye gukoresha rero ni application yitwa RBM Data. RBM Data dore ngiyi ngira ngo murabona ko ariyo nari nsanzwe nkoresha kuri internet. Iyi ngiyi rero ni ikora nka isimu, urumva wayikoresha aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania ndetse n'ahandi hose bitagusabye kuba ufite simukadi yo muri icyo gihugu ugezemo, ahubwo ukoresha internet bitagusabye ngo wenda nimba ngeze mu Burundi ndakoresha simukadi, nimba ngeze muri Kenya ndakoresha simukadi, ningera muri Tanzania nkoreshe iyi simukadi. Rero icyo dukora uraza ukajya kuri Play Store. Uraza ukajya kuri Play Store, noneho wamara kugera kuri Play Store ukaza ugahita wandikamo hano RBM Data. Wamara kwandikamo RBM Data ukajya ahangaha ubwo nyine uhita uyidownloading. Ariko mbere yuko uyidownloading urabona ko ngewe n'ubundi nsanzwe nyifitemo, ariko kubera ko nyifitemo ngewe ndaza gukanda ahangaha kuri open. Maze gukanda ahangaha kuri open nta kindi mpita nkora uretse kuba nakanda kuri next. Nkahita nkanda ahangaha handitse I'm ready. Ubundi nkahita nshyiramo password na Gmail iyo njya nkoresha kugira ngo nkore login. Ariko iyo nta account ifite ndabanza nkakora account. Kuri account bakanda ahangaha handitse need an account. Sasa ahangaha maze kubibona ubwo nta kintu mpita nkanda handitse kuri ngashyiramo amazina ashaka gukoresha, email ndetse na password. Ariko uburyo bworoshye niyo nshyiramo amazina, email ndetse na password nshobora kuza ngakanda ahangaha handitse continue with Google. Urabona ko bari kunyereka yuko ngewe iyi device ndi gukoresha yamaze, ubundi na creating account izo nshaka zose, ariko barimo barambwira ko na creating account nyinshi ariyo mpamvu nyine nta kemererwa gukora indi account. Ariko ngewe urumva ndahita nkora login. Ndahita nkanda handitse already have an account, undi mpite nkanda ahangaha continue with Google. Nkanda ahangaha kuri terms and conditions, nkanda ahangaha handitse continue with Google nyine kugira ngo nkore login. Iyo rero ibyo birangiye nta kindi uretse kuba najya nko kuri najyamo, ubundi nkahita ntangira gusetinga ibintu byose uko bigiye bimeze. Rero izindi step zose murazibona muri video iri muri description kugira ngo mubone uko mwakoresha iyi internet nyine kubona. Kuko murabona yuko ngiye ntashobora gukora login bitewe nuko bari kumbwira ko account zamaze kuzuramo, nta yindi account ushobora gushyiramo. Ariko iyo wamaze gukora login nta kindi uhita ukora uretse kuza ahangaha iyi application wamaze no kwisetingamo, ukajya ahangaha muri settings. Urabona ahangaha yitwa Red Bull Mobile, ngewe niyo n'ubundi nkoresha. Ndaza ahangaha muri settings kugira ngo ira app imbere ko ukuntu nayi settings byose step zose ko nagenze kora. Njya ahangaha muri settings ubundi nkareba ahantu hari sim card, kuko iyi ngiyi ari isimu. Rero baraza guhita banyereka isimu zo mfitemo uko zingana. Urabona hano mfite yitwa Red Bull Mobile, mfite yitwa Roamless, ariko urabona ko ngiye ndi gukoresha iyi ngiyi yitwa Red Bull Mobile. Rero iyo maze kujya muri application bitakwereka, hari ahantu bitakwereka ngo ujye muri settings kugira ngo ube watangira gukoresha iyi app. Iyo hageze uhita ukanda ahangaha, bahita bakujyana ahangaha. Sasa ugahita uhitamo iyi Red Bull Mobile. Wamara guhitamo iyi Red Bull Mobile, iyo ufite izindi simukadi barazikwereka hano ukabanza ukazifunga, ubundi ugahita ufungura iyi ngiyi ya isimu yonyine akaba itangira gukoresha, ubundi ugahita itangira gukora. Ariko iyo ushatse kuyisibuka ahangaha handitse lazy sim. Ibi rero birangiye nta kindi kiba gisigaye uretse gutangira gukoresha internet. Noneho ukaza ahangaha muri network ugakuraho iyi network warimo gukoresha. None ngiye ngingi niyo nakoresha ndi kudownloading application, noneho nakomita nkoresha ingi yitwa Red Bull Mobile. Uriko nameze nka sim card, ariko ntago ari sim card isanzwe, ubwo ni isimu nayo atari yo guhamagara gutanga internet y'ubuntu gusa. Iyi rero na application ya mbere yo ushobora gukoresha kuri internet, ubundi ukabona internet kandi yihuse. Reka noneho mbereke byihuse cyane, mbereke application ya kabiri. Application ya kabiri rero turayisanga hano. Nayo turajya kuri Play Store.
nitugera kuri Play Store turaza guhita tuza ahangaha twandike Nomad isimu. Nomad, urabona ko dore ngiyi iza ahangaha. Sasa iyi nayo urayidownloading, urabona yitwa Nomad isimu, niko wandikamo kugira ngo uyibone. Iyi rero nayo ikora nka ya yindi nimba yanze gukora muri telefone yawe ushobora ko wakoresha iyi ngiyi nayo, kuko nayo ikora nk'iriya, ubundi ugatangira nayo ukabona internet y'ubuntu. Urumva ukoresha application y'ubona wumva nawe ushaka gukoresha. Iyi sasa ni iya mbere, iyi ngiyi ni iya kabiri. Reka twese mite mwereka iya gatatu. Iya gatatu rero hari yitwa Thunder. Iyi Thunder rero nayo igitanga internet y'ubuntu. Itanga internet y'ubuntu ariko biterwa n'igihugu uherereyemo akenshi. Iyi ngiyi mu Rwanda ntabwo ikunze gukora, ariko abantu bari nko mu Burundi bayikoresha bakareba yuko iri gukora, kuko nabonye abantu benshi bayikoresha abo mu Burundi. Iyi ngiyi nayo ikorera kuri internet. Uburyo rero bwo gusetting izi app bwose ndashyira video muri description, uzajya uhita uyireba ukuntu byose bikora nyuma yo kubona application wowe ubona wumva wakoresha. Video zose zizajya zijya hano muri description, ubundi urebe ukuntu ikora. Iyo ni iya gatatu. Iya kane noneho yo yitwa Roamless. Roamless nayo turayisanga kuri Play Store. Hari igihe usanga barikuye kuri Play Store, ariko reka ndebe ko ikiriho. Urabona ko ikiriho. Iyi nayo rero urayidownloading, Roamless isimu travel internet. Nayo ni isimu nyine, nayo ikora nka isimu zose, ariko nayo itanga internet y'ubuntu, igitanga mega z'ubuntu za buri munsi, ku buryo wayikoresha ubundi ukajya ukoresha mega nyinshi cyane ku munsi. Iyi ngiyi rero nayo urabona ko ni imwe muri application nyine zikora neza kuri internet. Iyi ngiyi ni iya gatatu. None reka tujye ku ya kane. Iya kane ni application yitwa ni 4GLT only. Nyine urabona iyi ngiyi ukuntu izina ryayo ngira ngo murimo murarireba. Urabona ko dore ngiyi iyi application nayo urayidownloading, ubundi ukayishyira muri telefone yawe ukayisettinga. Nayo urabona video muri description y'ukuntu uragenda uyisettinga. Ni kugira ngo nihute kugira ngo mbereke application zo mwagerageza zose, ubundi zikajya zibahereza internet mu buryo bwihuse cyane. Iyi nayo ni umwe muri application ishobora kubafasha mu kubona internet mu buryo bwihuse. Iyi ni iya kane. Noneho indi application yo mushobora gukoresha rero, izindi muzazibona muri indi video y'ubutako. Nzajya mbakora video nyinshi cyane zo kubona internet ibona. Nugira ikibazo wandike muri comment, kandi nubona hari ibintu bitari gukora umbwire muri comment ko byanze, ubundi nongere ngo indi video. Kandi nubona byakunze wandike uko byakunze, uvuge na application urimo gukoresha iyo ariyo. Naho ubutaha rero mu yindi video mwari muri kumwe nanjye kuri TJP Media, mukomeze kugira ibihe byiza.